To bende kapod warango mana weche go motenre kod siasa waringo nyaka gwenge ma Vihiga kocha kama bende wedo kanyo ni jokanyo e duond bura mano mar ODM mawuok e gwenge ma Vihiga owuok oko kendo giseyo moko kuom jokanyo no mago mantiere duond bura no ma bende giwacho ni osebedo ka siro lwedo kweth mano mar Linda Mwananchi ma otelie kod seneta mano ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna. Kane giloso Vihiga kono jokanyo no mago mag duond bura no ne osoko wang' jakoma mano mar duond buch gi Zebedi Osabwa ma bende giwacho ni okosebedo kaluwore kod chikego mago mag duond bura. Waheshimu msimamo wa chama chetu cha ODM. Manake huwezi kuwa kwa chama cha ODM na chama kikiamua tunaenda Misi na wewe unaenda Luanda ufanye mara mbili tatu. Ndio maana tumeamua viongozi wamekuwa hawako loyal kwa chama chetu cha ODM. Wamekuwa na tusi party leader kwa mikutano kule nje. Wamekuwa mikutano ikiitwa ya chama kwa branches zao hawakuji kwa hizo mikutano. Tumekuwa na kusambaratika kidogo kwa chama kwa upande wa uongozi, na ni vizuri kwamba mmechukua jukumu kama wana ODM kuona kwamba tunachukua viongozi ambao watapeleka hii chama yetu mbele, na nitafanya na wale viongozi ambao wamechakuliwa kuhakikisha kwamba chama chetu kinazidi kuwa na nguvu kwa kaunti yetu na kiwe na usemi, na tuhakikishe kwamba yale maadili ambao chama yetu nasimamia inaimarishwa, na tuhakikishe kwamba tunafanya kazi pamoja.